Mwandiki munene wa kiama kiu Edwin Sifuna ingare kerenge kwithira kiumira na kuwa we nowe mwandiki munene wa kiama kiu na kinya koti kwithira imuchokia no ntume taratara itirethite githia tubobo yayo mwingata ndene ya kiama kiu kaite no kiu kiama kiu DM ni kibikene ntuku inka indiru kitumiria atikyo kitikwendetike munini wa rais ke Professor Kithure Kindiki ntuku yoro kiri muchemanio yo kiama kiu yo atongere ntere chiamboa ni barethira baitumire bo batawire batie kwendetike munini wa rais kirabo ure kabo ure batie kwenda kwithira bakirwa nora munini wa rais kaiteneka Professor Kithure Kindiki untuburanende akenya bambirite ochuria mwerekera yo kiama kia ODM ni yuriko na kithira Kithure Kindiki kari watine bukuritwa kanyene ka munini wa rais mwakeni wa 2027 kanya kawe kayukua ni kiama kia ODM yana yangia mainge tuketha tuyarire kiri mubango yo arwe siasa ratu akarande na urawari MCA wa Karaya warurirorera Peter Mutuma Kalembe na urawoloti ndene ya mbunge ya county Meru Zipora Zendikei ura ni kinyani muthiati munene warutere rwa 2 term inde mbere yana tukudurana tegri nteto cia weru themwe Yarato kudurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa cia ODM kumatauri Edwin Sifuna onekete kuingatwa kiama kiu no aitumire nowe mwandiki munene wa kiama kia ODM kirarwe siasa trolele rukuki ameneke ODM na botumiria ne bakwendeteka munini wa rais ke Professor Kithure Kindiki takurete chunchike bile kerono romwanya rono romajengo Rais Ruto kwela mibuya ni baba ki siasa akiaria rintere cia North Eastern kiri kururia utaratara yonyota Mwanadiwa mathithio ni Purity Richard na nigetwa mutembendwa turambiria nteto cia weru themwe thai nyuma yeku kiora wari mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga nende kiama kini kionekete utwika na maiteyele lutero modo isieta Operation Linda Ground bangi na boba isieta Operation Linda Mwananchi amona boom prenende bakwata mbaru Rais William Ruto na baraba kwithira bari lutero ndi bedrite bakyo baita na mbere kumuwata na baraba lutero Sifuna urodekiti kwingatwa ndene ya kiama kuna kurumiro ne mathina bakyo baita na mbere kuwatile Mwananchi no tuthirikare ya William Ruto itititera kubatire ndene ya mongo yo Kenya na no mwankabe thire bakiari roko batere kenda mukenya ithire itungaturo kuringana na watho bo Kenya Kale Mutembei aina ronoro Ntuko ya omde musemani wa kiama kia ODM wa Operation Linda Ground ni uretete amwe atongoria banene ba kiama kiu kwariria mibango ya kiama ya riu na ya ntuko ikeja. Sisi ni kuonyesha kwamba ODM ni chama cha kitaifa na ODM imekuwa chama cha kitaifa kwa sababu ilikuwa ikishughulikia masilahi ya mwananchi. ODM ndio imetuweza kutushika sisi kutoka kule kisiwani, kule mkoa wa Magharibi to the river. Kwa sababu sisi wote kama Wakenya, kuna wakati tulikuwa tunajiona hatujisikii Wakenya kamili. Lakini kupitia chama cha ODM kiliweza kutuunganisha na tukakuwa chama cha kisiasa cha kitaifa ambayo kimetetea wananchi wanyonge. Tumekuja kama jeshi la chama cha ODM kusema ya kwamba yale mambo ambayo baba alikuwa anawatetea hatutazisahau. Hatutasahau mambo ya kazi kwa vijana wetu, ajira kwa vijana. Hatutasahau mambo ya pesa kwa mifuko ya kina mama. Mucemanio huu ni wonete kwebirwa gitene kwa mwandiki munene Edwin Sifuna gukibwithwo kuthingatira watho ni kanjo ya urungamiri wa kiama itagaria ria mwanya kiri mibangire ya ndene ya kiama. Yule anayetamani ODM ivunjike ni adui wa baba, lakini alikuwa anajifanya rafiki ya nani? Ya baba. Mnasema kikulacho kiko wapi? Yes, alijifanya karibu sana mwandani wa baba Raila Amolo Odinga, lakini yeye ndiye amekazana kuchukua fraction fulani
kuwapeleka mahali ambapo hata mahali baba yuko amekasirika. Wale ambao kwamba walidhani ya kuwa sasa paka hayuko, tukaona panya kila aina wanainuka, wakadhania ya kuwa wale wengine wote walioko, Abdulswamad, Junet, Gladys, kila moja mnayemwona hapa, wakatudhania ya kuwa na sisi tutakosa nidhamu kama wao. Utongoria wa riu wa kiama rungu rwa mukaririgite Oburu Odinga ni ugutindikiria kwaramia ngwataniro ya gisiasa na kiama kia UDA kiria gitongoretwe ni Rais William Ruto. Wakati nchi inataka kuchemka, watu Baba Raila Amolo Odinga akakaa chini na akaangalia na akazungumza na Ruto, akamwambia hii nchi ni kubwa kuliko mimi na nchi ni kubwa kuliko wewe. Kiama gigita na mbere na miario ya gikaunti ya Linda Ground niko kuoneka ngarukano ndene ya kiama unturia omba kuringithia rietwa na ugwati njara wa kiama mbere ithurano mwaka wijite wa 2027. Kale Mutembei, Wero TV. Ororari mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna wito uteme ya bwithiti na kiama wa kiama kiu batathia tiri mitaratara kiri kuingatwo kwawe ndene ya kiama na kuno we mwandiki munene wa ODM na we Junet Mohamed awete rais wa tene Uhuru Kenyatta ni wode nyuma ya Sifuna kuria na mitaratara ya kiama akimura nadake wishitha no ntoni bakumenya mibango yawe. Anthony Kathenya aina ntetonguluki. Tongire bunene bwa kiama kia ODM kwanira kwebo bisini kwa mwandiki munene wa kiama kia Edwin Sifuna liu neumiletio mde na kwinyire tukwebo guko kwae ni kinyume na katiba ya kiama kia ODM. Let me state without fear of contradiction that this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. Kulingana na Sifuna kutima itikemi kia mwelidi atini athitie na maite mae malatumite bobisini ni kulega kugwatani na tongore boma baki ya magiki kiri kugwatambaru thirikari Rais William Ruto amuna gutara kwa ekairi kithurano ni kia mwaka wa 2027. My only crime is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. Edwin Sifuna kinyagiria ati niwe mwandiki munene wa kiama giki na akathi na mbere gutungata ta mwandiki munene. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. Don't be deluded or cheated. The Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Amono gunyimia walaniria bubu Senator Edwin Sifuna ni elekele kotini na koti omba kulongeka kwebo kwa obisini mpaka igambalile lile kotini kodhikerua. We will challenge every illegality in the courts of law and in the court of public opinion. Surrender is not an option for us. Those bear responsibility of the death of Raila Amolo Odinga are out there and they are silent about it, but I hope that one day we will determine the circumstances in which Raila Amolo Odinga passed away. Nao kagita kama mutongero baba nini bungeni Junet Mohamed ni amenele tulali mutongero andino Uhuru Kenyatta na kumuletiga kwaidha nyuma kundi ya Senator Sifuna na tongore bange kenda dhina mbele kwa ngaratani kiama kia ODM. Yule anaharibu chama ya ODM sio William Ruto, sio broad based. Yule anaharibu chama ya ODM. Nataka niseme hapa nikiwa Lamu County hapa ni ya kwamba ni yule rais mstaafu ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tunataka kuomba yeye tukiwa hapa Lamu, tafadhali waachana na chama chetu. Mamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.
Mutongeria wa kiama kia ODM Oburu Oginga na akani temire yawe ya ntuko inkaindiru atibate kwendeteka kindiki akiwa kayo kirwe uria kutibati akiarekire mucemonio yo atongeria ba kiama kiu Mombasa ntuko ya oro Oburu nethirite akwa bati na ando na kindikindi kiria bakwenda ni gitikia munini wa rais nakwo kwingatwa kwa Edwin Sifuna ya mwandiki munene kiamene ni kwithirite okireta mpangaratano na ndende boetera ni kuonora kwa kara ntuko ciite remote mwenda aina ronoro ruwaro siasa. Rais Ruto nonekete kwa maita ya maingi akimukatha munini wawe Kithure Kindiki akiuge na mutongoria kumeangwe yawe. Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi principal assistant ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize kama ilikuwa ule jamaa mwingine angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa. Nyakithia Rais Ruto no mukatha munini wawe Kithure Kindiki kitike kya munini wa rais kiri watine ngiucokia nyuma kuri tariki 2 mweri yoyo ele mutongoria kiama kia ODM Oburu Odinga na ure bobate kwendete kya munini wa rais. As we move forward we are not going to look for less. Lakini deputy president usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. Ende mibango eni onekene esentia nyuma Oburu Odinga tukeyoro kuwa we atawire bate kwendete kya munini wa rais akiongela kuwete kiyo ba kwenda. Kuna kitu ingine watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ile kitu ambayo mimi nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. ODM itete na mbere kwenda kiti kya munini wa rais mpathu na chino kachi itete na mbere kuoneka kiamene kiu nyuma ya ntuku yeoro kumwenga mwandiki munene wa kiama kiu Edwin Sifuna. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Nwakiaria ntuku yeru ari Edwin Sifuna au ete aritiro kanyene kau nyuma ya kuria kwa tambaru Rais Ruto. My only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. Ontuku ya ruare na yono yoko otieru wa mireko buto kwa Edwin Sifuna kuma ke mwandiki munene wa kiama kiu kia ODM. Kiuria kila kirioro ni re ODM kuiba kwenda giti kya munini wa rais poporiu ate eururia usore Ruto na Kindiki. Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Mero na tongere ni barutite maoni mwanye rodan kuchene kiamene kia ODM mara mwandiki munene Edwin Sifuna daithiri akinga teoro akirikana kuria kuthiatira mitaratara ya kiama na ndika twithira tukibwa uwa Mero rodan kuchenio cia kiama kia ODM ira chithirite ikondeka kaitene kaba itumiri kinya kubatanira na thirikari ya William Ruto. Kachagwa inyawa na arareo tiara itete ngoge kwa kuthira na kino nya kibake na areo araita ngoge na irare makuthira uru areja araita itathira Ruto eja aitaire mwe inya Kindiki itukareo 2032 Kindiki ae president tweta sita usinya tutukaria Kimeru ta uria Karenjini beta ikuru ya rais bara ya Karenjini bara yana mwana wa Ruto kwa ndiromba batwe Mheshimiwa Ruto ugotira ringeri kura inya injaruo inyanza lakini no chindire gete no te na bate kuringerete kura na ndi bakejo kuoneria uitaite Kindiki uthure muntu kuma kwao
kia mbere ero inyo gichinda giti no tari rais ugichinda giti utari nabo na no chindire antu bara ware abo imero na thai ututhurite mwana wetu mero kindike twakugwata mbaru zaindi kwa uro tukuromba antu bara iba support no to tu ODM thirikari-ini ina ari Hassan Joho waziri wa manto ya Tuarez ina ba bandi ina bonde waziri wa Mbecha bonde iba ODM itebi bya wafa na itebinge wa ugetigia makamu wa rais kiu igetiganwa kyo na ODM na bonchoke mbere ODM babu botari ngereta Ruto na Ruto arabo chinda kinyabo kare kwa mo support kana bo kabo mo support abo chinda tu kela abo chinda ate thirikari-ini no thai na ndre thirikari-ini kwa utigane ne te kya munini wa rais njo ni bu abo support Ruto twinza twetaniria amwe ende Ruto bendere Ruto na Kindiki na iro tugo tukiuga two term Ruto na Kindiki ndaikiwe woro antu ba ODM betie te kya deputy president no antu ba wetia te kya deputy president inda vere te kinyombere uteo tu county ya Meru tukona na no ntoito thureri deputy president tukero Kindiki no kuma Meru ingwetia murandi yo moyo rayo yetendene Meru county yura tombekia koromania na yuna Kindiki kuma eko nengero mamlaka yao kindu kira kiundiaria iraise tabu raisi weka Kindiki ara agenda menyo to ethiendara che kunira na musangao tena no igwende ODM oburu ibatangasire ni tika deputy president bakwenda tu Kindiki ete kuma rietine uthi murandi kinya yumwe yure yandene Meru county no ntwira yari se tabu Ruto ekwenda tutumira bobuwi kintu kingi kirangenda kuongela kinya rwiro bagoya ara bare ya rwoya bagini kanara ore kinya Meru county yongo kinya emberere ongo ndene embe ore mutuate na yengo na gogo ngi gutina roi boke yokunda roi ara bwetumaira mamulaka yara bwegirwe bwetumaira inyembia lakini utethio bukureta bunge ugeni ndene Meru county kirite biu bukaririte ende uchuna gachaguete bukarira ubo bwithia seta bwenu buni usaliti bora bare aljundasi kwendia Yesu Kristo amwendia nonto bakwithira aina ulafi na tamaji awe boutu utongoria bweyau nonto kinya wengo withite kuwa batu tuteme toya Meru korwandro ku nonto pia to matora mo korwandro ku isababu yo tumeka bwo no tinya murandi torona kinya yumwe ndira Mr Kindiki mwana tura twendete akarage tikito theri no tebi ya na wetu tuna gize kwibia reta kuma thirikari nene antu batharaka na Meru batetheka iwa Kindiki akilithwa ODM Kindiki kumeteni very soon omwe bali nyanga baloka mutumani antu aberu ende Kindiki akaibua bua tonto ODM bani antu bathire bara ng'ombe yogwa kiumbe kadia motene ito nya benga sifuna utio balethirie onto sifuna soe kiama kana akira ODM ene yo musuneti Kindiki kwa muromba ciumie bale ni thiera kinya yambirie onto ni taika ya nayo ya kinya ntu kidogo tuwe kubwa kwedia ndeke Kindiki boto muromba ni akamama lakini baba ODM wewe ukiona mwenzako amenyolewa chako tia maji kiyo wange batie tele ka ODM onde bete kwaragana na Kindiki akaibua bwa na maintain katiwa airweka Meru na tuweke sifa ukatue ka ODM kunengerwa gite kia deputy president Kindiki ka haruto gite ni ka deputy president tabura akachagua arutiro kenda president William Ruto agwata kura ira ya Western nuntu ni akona maunti kenya ete kumwigwa akaruta Kindiki thirikari-ini tutemo gwatamba nuntu kawa kanto bonde bakarukaga kiriwe ugatuika gachagwe ni athukire na Kindiki akuthuka ona uguo ngi akareta atibwa kobu weta president ni abati kwethwe na omuntu onkolonia ati agekira muntu Kenya tonto maundi mukwenda gite giki niga nkona matime gona nini nuntu riu tio turuga tu supportete kithure Kindiki na riu andu ba ODM tutikubelewa untu bari bakigarukaga muthenya ungi nukuona
baugaga bate ukienda lewu mde baruga ne baukenda kairi niyo maoni makwa bora nkuga nduga ati agatweka kindi kyaterwa laini ambaro tia Ruto tio nati darakanithi ni buto agogo kandi bukitonga ni nkuga maoni makwa tutero tugo supportaga thirikari maoni makwa ni nduga u Ruto akethwa bagwatana na ODM nikenda tutunya kindi kigiti ti tugwete kindi kembaru twenyumya kindi ke bakenga kindi ke onabo ati tutinabo tukathira kindi ke akathi tukerwa turia mona kindi ke no nturi kindi ke ni mwana wetu na twinde tumugwete njara ona kilima kiu bauga kilima utakona ruka bauga kilima. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, huyo ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais wa Kenya 2027 kuelekea 2032. Kama ODM inataka kiti ya naibu wa rais, tuko tayari kuwapatia kiti ya naibu wa rais come 2032 wakati Profesa Kithure Kindiki atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutatafuta mmoja wao wa chama cha ODM akuwe naibu wa rais 2032, lakini kwa sasa kiti ya naibu wa rais it is not vacant. 2027 kiti ya naibu wa rais itakuwa na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki. Othondekanya kunoga twicokera ni rondoro mwanya ruono ramajengo. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. na ndera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka we na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride.
ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine, karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Inori tagainya ya ontuko gugu kurike mwiri gugu chancha muroturone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria rina inya, iria riri theru rigu kuongera inya na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minoru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. Wewe ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyendo gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkale ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwe wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndienda buru mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru Na ni tamu. Toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Majengo ndirie tore mumeru wonde hekaira mutu akaibwo muthuku kana kinya mitugo itiairite indikire obati kumenya ati majengo nende nyalukite na kuthira nende kithambiritwo na kwambiriria thiri. Majengo nithirite nende kiyukia itale kuthira na musikiti yu ethatu ndene yonene kiri Mount Kenya nikinya kuthira na timu nene ya mubira ya Alzizia yo mauru wikiro kolami nikinya mantu igi kuthira bena mwini uri nkuma tawe na zizu nibethite nya baikiro lami na mantu yangi ya maingi yara yaludite othio bwa majengo muturi muri ukina ranirite na karibana kine chunchi kebile keronoro mwanya ruono rwa majengo. Majengo nandi ni jombete kuona ugaruku bwingi muno bwambira ni kuona ra minteresio ijiri iri gitaniti katikati kayo mboja iri ni ruji ruria ruturigo ntuguku ara nandi mwingi bataga ruji ruru kutina nyathina Ende da iji jauteka igo ntuguku wega turekirwa rami na njiri chirathithiri chibui tuchwa kiankatho au no tugatega ukona katikati kama majengo twina rami ijiri tha ici
kwa urami chete tachigia tractanto roje tutoriru roje rwa kitima ja thirikari national government igwatere na county government tumbeta guturiro roje ya kwa uyetete gia tractanto kwekirwa kwina security light kwina solar street lights ichombeta kuthwa chigikirwa chiga attract antu na antu bakethwa bakaigwa bese bena mache batutu guciarwa na tugikurora kurakari miaka ya nyuma tukuri nandi daiji majengo gutengio na barabara yenjaga ya gwitira itukona barabara itugitiri ithirikari iria cirio majengo jaraturagia mundu itukona daiji kwena wero na majengo kinya ruterero ithomo ibaratigi nyuma muno lakini daiji tukoretia tu nene muno to ana ibakoya supported monka ithirikari na kuthomithwa na bursaries na njira nyingi na kithomo kiomba gukuraria ntura iji agita kaka ntora ya majengo niombete gukire timu ya mbere mubira reiji Kenneth Alizizia. Timu yetu ya Lazizia rito riri umanite na ntora yetu ya majengo ntora yetu Azizia timu ya mubira yetu ya formero 1982. Timu iji ni matimu iria igucetha mubira nkathi ya iguru kuma Meru. Daiji turicetha ligi gwitwa Division 1 ewi third tier baada urite NSL ugeta KPL. So dai tukinyete au third tier Division 1 na target yetu iko make sure tugucokia Meru kwi map ya football tukiomba uchetha KPL. Na untu bobu ni botetheretie mbeu mbithi kathumba kire mantu yenye urungika. Timu yetu ya Lazizia mainly ya formero ku change ya mienendo ya vijana ba area yetu. Ukataka area yetu informal settlement kana ghetto kwena vices nyingi muno. Vijana bakethwa be ido tena mapato ja kungana so ibatonya ira miadarati muno na mantu jangi ja wamba. So timu yetu ni tetha ku engage vijana. Timu yetu ni tetha vijana bamugwita skuru. Ikutha kuna scholarships through the Lazizia Foundation. Tujuka ya vijana tu abaikia skuru ja mukiria sofa tu na vijana batatu bakuthoma no vijana baba kona courses yuba kuongerwa technical itio bongera on top of their talent itio bongera another skill irabomba tumira kimaisha. Latif Kenyuari wa mbere kuthura kuma ntura ya majengo kutonya kire mbondi ya municipal aja Meru na mbite wiku milioni tobobo mbere ampambe nchokeria gavana Mutuma nkatho nonto boguteka kona mwana wa majengo omba gwitaga karagi kimethe policy making area policy making kana area kekie Meru municipality kugitangirwa ikenda omba go present antu bao riu ni tagaria ri nene muno na au ikuonania majengo itwitite bwega na itu progress ite bwega na inya bara bangi be nyuma imfano jo mwega muno kibangi ana bara be nyuma ekwa ikenda bethwa bena hope maisha ne bona inya muntu majengo no ete aga karanto anene na akanene no MP no ae governor Meru ici kirigi chunche gietu kemuthia tukamurika jamwe ja mathina jaria majengo inajo ende amona rami twekeri na twa skumira gusukuma twera songa biore biatharirwe tutena bioro mwankatha aiji nyarenge ngabana na twamwe tutena bioro na thikari kuga wege mathina jaja yaje tutaweza kupata affordable housing lakini hata affordable housing ikikuja isi displace mtu yoyote. Muthuri Muriuki rugonoro majengo. Ikundi kiria kitwire kurana no tongeria bwa gavana Meru Mutuma Ntwethingiru ari ni bethirite nende bakirania ngwathano yo na gavana Mutuma na kuwa batamburukia kimera buru akiaria gavana Mutuma nethirite akirita mukana kiria biashara mu biashara mora ukwirikana na kuthira nende akere kuingila biashara bangi ntere chemawa na we mukaririte bwa mauri ya mira nethirite akeria mantu ya kimera kiri muchemanio yuba kana yo kwariria kimera ibwa sana ntubegembe ndaboro yeni lessons na mwanka ruari antobara tuete lessons begembi bokinya 79 biashara para tayari bakwirikana ibarombete egwira aya kwendagia amira nthiguru ya Djibouti nyuma ya thoko kuonekana nthiguru ino ikwirikana ikendagia amira tani 20 no ende kuringana na mutongeria wa mantu megie kweyana maguri ima amira twe James Mitheka mweri wa 6 ndabwira thoko ya Djibouti tuko awa tani 20 lakini mwanka narua tutomba kinya wikia kinya mira na o katundu tutaikia thoko ne Djibouti ne tumini ati
kurura thoko ni tagarira mbere kubwithia ura antu betu bakamenya no baikirite mira ni tagarira yeli tukaranthi twathithia mashabu tona tutumboka matithia antu betu tani yiri thatu iticoki nyangara mendege na ibone abaita kiwango kira ministry ya Djibouti yombo ite kira ministry yetu ni kuma mira kilo emwe mwanka tani thatu ugulo katani thatu ikwaire no mwanka president yowe arunwe etikiri au ibo sheria cio ikuwa u tetoi iturabangirwa cia kinyira mukathe president nikenda arie na mukathe president wa Djibouti tanire twa Euro 20 ciomba kuthwanisho twikite Djibouti ruari tumitokanthina kama mutuma twethingia atwanjira na ukonthe athiathite mira ya kinyira na itucokia nkatho tugaria kiama kika mira ke unioni ruare tukwata report yothe akiabuthitie na tete kwa ambassador na baretie kinya na bugita independent president of Somalia bora bakomba kwa kiama mira tukwaria mantu ya nthiguru Djibouti tukwaria mantu ya nthiguru Congo kwina thoko inyingi ira twendelete kuingana nacio ta thoko ya Djibouti ta thoko ya Congo thoko ya Mozambique thoko ya Holland thoko ya Netherlands iuchionthe ni thoko twinganite nacio ori ngavana mutuma twethinkiano ya kuga ati tayari mirane anjiritie kuthungirwa athiguru ya Somalia ukurukira amyanka ira rugurirwe no Daktari Mithika ariuga abando onto bobotiranjiria akuruthika nonto mutongeria mugongo no agwaga tumiria kuruguka kwa amyanka ino president kukirukira National Security Council na araruurire border point ithatu iwitwa Kiunga iwitwa Liboi na Mandera nara kura ingi kuraruurirwe thai mirane wita Somalia ukilukira border point iunda wira mwangayo inga wa thirikari ku na ni erura kuria mwango karurwa batu kama kamati matarajio yetu ni ati watangaza mwango kurura President Ruto so antu betu bothe na subra tutikurura mwanka twita uchuna mira ka twita kuthangi ko barabarene turenda kurura mwanka tukimenya wauma murayo wakwe mawa uri meme uri mutwiri uri ngania uri ntongania uri ciongania weto kinya ara Liboi na ate watonyithe mireku Somalia no tonyithe mireku Somalia na ate okariwa so kamiti yakwa ni aritire ngweu ya kugwithia framework kana mutaratara yo antu betu ora bakinya Liboi bakinya Elwak na bakinya Kiunga na ate mireu ya tonya Somalia na iba oba tonyethia na ba baire wambia sho atia Kumegebe North Betan Class Chabare Rais William Ruto na kiama ya ruarini betite na mbere na diunga cio tambia mutaratara yono tante cia Northeastern akira Rais William Ruto nonekete kutharikirwa da wari munini wa Rigathi Gachagua na Rani bangi bonene akibera timu bango bena yukiri ya Kenya ndi ni siasa itina umithio bakuringa nile kithenji aina ribotie Kirentuko ya ithire ya ndionga ya thirikari rutererwa Northeastern na mworoto jo kurekeria kigina Kenyota ntuko ya Narua ni bakinyete county ya Mandera ni ara thirikari onanetie gushiringira ndebe na kurikania antu baruterero ate batioreretie. Tunahakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa. Leo nimefika hapa kwa sababu ya shughuli ya muhimu ya vijana wetu. Na nyinyi vijana wa Kenya, mimi nataka niwaeleze, for the first time we have an intentional, credible, practical program for the young people of our nation. Ni katika serikali yako ndio tumepata nchi yetu ikiwa na usawa. Hapo nyuma kulikuwa na matatizo ya ubaguzi. Atongeria baroterero kuonania kugwata thirikari ya rais na monini wawe mbaru na kugate neritete ngoge. This leadership of today will be with William Ruto and will be in his government, whether they like it or not. Don't be, distracted by busybodies. You have shown that you are a man of action. Please continue and shut them with action. Wariero mashokio kerero terero regani kumata ni areba inge bao berekene babutiro ngoge nyuma ya boko gia na ugota. Nilisikia watu wengine hapo, wengine nimewafukuza kazi kwa sababu ya kuzembea na kwa sababu ya incompetence. Wengine wamefukuzwa kwa sababu waliiba pesa ya relief.
wengine walifukuzwa kwa sababu ya kuiba mahindi ya watu ambao wako na njaa. Ule ambaye alisema kulala Mandera rais amekutana na Al-Shabaab, maajabu ya Musa, ndio saa hizi anataka kutuambia rafiki wetu. Rigiji, you are not a friend of the people of the North, simply because when you are in office, you are not their friend. Now that you are out of office, you want to pretend that you are the friend of these people. You have no capacity to help them. You had a capacity to help when you are in office. You did not help them. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenchi. Ambare kuriana no shindi boleo muthende mubunge wa Mbeere North nidonekete kuyukia mukondo yungi nyuma yomo barabara iketi Ambare marito yawe kurea wetaniria Ambare nende nirito yanirito ni koti nyuma ya barabara iketi Ambare ukoti kuna mundu wekira ngiri mana 5 kende Ambare wethira rita nambe rita moniki ainante tonkoloki. Cira wa mbere uria uraigotire wa kuregana na kithurano kia Leonard wa Muthende ari mumbunge wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru ni utesaniritwe ni igoti rinene ria Embu. Jaji Richard Mwongo augite cira uyu uria waretirwe igoti ni aike kura airi ndwarivirwa mbia iria ivatie na nikio utesaniritwe. Accordingly, the petition by Julieta Karigi Katumbo and Patrick Gitonga Kishoni dated 1st December 2025 against the election of Leonard wa Muthende Njeru, namely petition number 1 of 2025, is hereby dismissed for failure to comply with the mandatory requirement to deposit 500,000 shillings as a security deposit into court within 10 days after filing the petition. Guku akiri wa Leonard wa Muthende ni ndagitari Adrian Kamutho akiuga ni mweganiru na itua riu guku nake Muthende ari na mwirigiro munene ati nugacinda cira ucio wingi utigarite. Uthi igoti ni riatua itua na riauga nima ni riaiganira ati mutaratara wa kiwatho ndwathingatirwo ni aria mokite guthitanga githurano kia Mbeere North, na kuri uguo igoti ni riateaniria cira ucio wa petition number E001. Ana kesi ĩmwe ĩtigarĩte no ĩrathiĩ na mbere na kũthikĩrĩrua na wakili yakwa nĩ mararuta wĩra mũtheru na nĩngũmacokeria ngatho mũno timu yakwa ya mawakili nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega kuhakikisha kura ya muikia wa Mbeere North ni acinda. Nuati wakiri waria iri maraikitie cira uyu niwe Kariuki Njiri akiugaga mbia iria maretagwa niguo cira uyu uthie na mbere irae nyingi muno na watho wagirwo gucenjua niguo inyivanyivwe. Bunge icenjia watho ucio section number 78 ya security of deposit ya security ya cost tondu ni gukorwo ikirigiriria andu ingi muno mangienda guka gwetha kihoto kiao igoti-ini no makaremwo ni kubaira cira ni undu wa mbeca ta icio ni mbeca nyingi. Cira wa kairi ukambia kuthikirirwa tariki 9 mweri tuthiete. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atongere bari mu barabocho itebya kupeti kaunti ya Tharaka Nithi bwite batira barabatwirite ne biu kwankulukia miaka 48 ne baubania bakere bwite ari mu ne batwire kunyamara no ntubo tongere bodhuku na kaitene kanende batira ne bakuthura tongere bangi barabakethira bakerekania utungata bwari mu ndene ya kaunti. Martin Mwambi aina ripotie. Rombi itebi otongoria abo akiama kia arimu gia kupezi baugite arimu barirutira wira gonto kuri na maumo onto buraba kuga no ankinya bagarurire arimu motorire. Turenda kuona tugukiria we Mount Mawe welfare nikenda mwalimu ria na Mount Mawe kiama gikamutethereria wega na no atukwenda lingi kule tukuruta mawira tuakishe mwalimu ne aigitwe wega ni cukuru ya kurutira wira bariuga utongoria abo akiama kiao burabo karite utongoria ni wakuwe miaka 30 no ankinya bogarurirwe kagita aka. Thank you kiama gitu kia kupeti Branch karite mama longa metha ino me karite itinu 28 years na nimo tukuga tha ino ni mekale kando manenkire wathani wa mbewele ambithi tuli antu maingi ma bondi differently kwina antu maria matumagira ritho rimwe mangi magatumira gutukumwe mangi mena thina cia bipolar
na arimu betu antu bau bonde ne bago qualify gutwika registered na matwike registered abatethererie matwike exempted tax. Muthia baugite barenda mwarimu warutagire wira abantu ega na ari na marima ega na ari na gikeno. Mwarimu aliruta wira payslip yalengetwe ikirengagwa ugoti mwingi muno. Rĩu turekirwe mauntu ma housing levy ilirutwo bala kwenenge infrastructure for instance ya kwenda kuleta na kweneno ingi ya twagushatu na medical allowance ya rutwa tutinayo riu kapisi buo kala tutikuongerwa mushara no akau antu mau matwikaga caregivers onamo ni marugurirwe kanya ga gutwikaga exempted from tax na riu ni mugate antu beto harimu beto batharakanithi thurani ntongoria iria jina mesiria meto jiongoni mama kutwendera wega. Kiripotera Ndeto Cheweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Munene wa polisi Kenya Douglas Kanja wite bakawatana na maseneta kenda kuwata magavana baraba kareane ndi wikinya kiri senate ucoke biore bigie utumiri bwa mbesa kiri county bobo ite uri magavana bithite bakiria kuwa patikinya ndene ya kamiti cia bunge ukire kucoke biuria no ntunde bakwithira bakinyilwa ni maseneta baba kiwa Kenya kuri na ungumania bukwithira bukwirwa kiri kamiti. Investigations of misappropriated resources. In cases where the committee establishes that public funds have been misused, the service is always ready to assist in carrying out further investigations, gathering evidence, and ensuring that any county official or county governor found culpable is prosecuted in accordance with the law. Number 3, the enforcement of committee summons. The County Public Accounts Committee, in exercising its power under Article 125 of the Constitution, may summon county officials or governors to appear before it to respond to audit queries. In instances where they refuse to comply, the service, under the direction of the committee, is always ready to arrest and present them before the committee as requested. Now, therefore, catch for us the foxes, the little foxes that ruin our vineyards. These little foxes sit in the Council of Governors, they sit in county governments, they sit in public offices, they sit in state offices. You have dealt with the hardcore criminals. We appreciate you for that. Now, therefore, catch for us the little foxes. Very impressive. You know, when I went through your submission, it built a lot of confidence in me that we are partners in fighting impunity. Yes. And to make sure that we entrench accountability in this country. Ekoro ikundi ne kentinyari internet cia mbaranga internet chetiania lebe kwenda nende atongere bedre baitumira mbeca cio che mwingi kenda ukiria antu bara bati uchumba nturene bakere bwite nebe iteamo kenda kuona nende botetheria kuruntiwa na kinyana bara bati uchumba ndene ya matura. MCA wa Kisima na Ori Majority Rindo Assembly ya Meru noe Patrick Mutuma na kubiritia kariba kiguru na mono barabara kiri gikundi gya kiguru water project pipe chia gikundi kya ekoro ya Ntinyari Weru kumantere cia Mbaranga giciko bunge tigana East ibaumbite ko bakiya mukenda bakebukire bari tekuru na kinyotetheria barabata kwibombo nturani onto baugite mutaratara bari na waru ikuthina mbere na kurekera mwekuru wa gikundi kimburi kenda bagetethia kwibukiria na mwekuru wende ndene ya gikundi kia sena kana kia Ntinyari Weru ikibangite kuda mwekuru mburi nikenda mwekuru wende aithe na kwitha kona eria ya mburi akunda nikenda gatha system gikundi kia Ntinyari kawire kikaitha kine ekuru kinya bakuru nikenda tombo batethacia gikundi kia Ntinyari kiongwa ikethaira kitethia kinya antu bara bare ome nkuluki twita utethia bara batena na inya na tebe kundi itokira itu iciaya na turekuru Ntinyari wo tukaithia akuru baomberi pio batena kinya ekuru na kinya baibongwa
twaeta twabaikire bia kuria batu tuchaya na kile wikiria antu bia kuria inara mwena ubonanite kuria kwanirwa kono ntu botejana na tongere na mono mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru bagubo gatongere babaririkane na gakinya bakionana kuria kwanirwa kono ntu bamunyagirie wa irio bia musanda bura bikuthinya mbere na kunyago no ntu baingi batiko biona na bena thina angito chokia nkatho no ntu batongeria bara baikwa thai ba utoritira ngwende ne thirikari na rware tukona twete kwani Mheshimiwa Florence Kayuyu tukari na ntu bawe bara utumite na itomwire ibweya no ntu bo twitika itomwira next time no ntu no turitirite ngwe itarira ari kwe women rep itokomenya thai ye 2027 bate to mwata mbaru na to mwieka no ntu mwira Kayuyu arutite uti muntu wano jirita ndene Meru County ae mama ni bibi otumawa karambo mama na wo mami ontu tokwera kuro thingi wo thingi ko okaya kwenda tetora utona kinya tututu okaya tora we twithira 2027 okaya twithira ino ndo bwo na itubite nkoro chitu bwo azambaranga muno kuruba kiya bakano theri achiere baina tona tunini bate kuona aba wita kure mebatia ningi no kuona antu bainchigelete nyumba bakire ya michanda una tebo ya michere na bengi bakendia kou itu olelo na rido rengera mwanya thirikari yetu kiripotera ndo cha Weru kumantere chembaranga giciko bunge tigene istimbeta wa John Thiga ono tokinya muthio nteto cia urathe mugucukire nkatho no tubugo watandite na uni mwende kedo watho mathithi okari purity Richard twatanire kiri mubango jwa siasa